America got police too. America got police too. Yo, this is Vanilla EIP Posse, kicking it colder than ever with the juice to get loose, boys. Yo, this is Vanilla EIP Posse, kicking it colder than ever with the juice to get loose, boys. Yo, this is Vanilla kicking it colder than ever with the juice to get loose, boys. Dame i gospodo, dobar dan, dobrodošli u još jedno izdanje Multitopa. Evo nas, prošlo je 14 dana sa novom emisijom. Zahladilo nam je, više nije termometra pridgnuta, sada već ujutru budu temperature i od 4 stepena. No nema veze, zagrijat ćemo se uz dobru muziku, rock'n'roll, bit će tu Dejana Cukića, Van Goga, Kazališta, Parnog Valjka, Alarm Erogene zone, Emir Frozen, Kamel, Sneverne Bebe, Balašević i Đorđe Davić. Nema veze što sam ja to spomenuo, znači ja sam samo imena bendova, a vidjet ćete sada u nastavku s kojim pjesmama oni nastupaju na našoj ovoj listi. August 2003. godine, povod zašto smo ovdje na ovom otvorenom mjestu jeste predstavlja novog zrenskog rock benda Talking Hazard, gdje pored tog benda nastupaju bendovi Vek, Adrenalin, Browing, Manticide, ne znam jesu svi tu, ali uglavnom potrudit ćemo se da od svakog uzme intervju. Prvi bend s nama ovdje je, evo i tu, Vek. Pozdravljam vas ekipa, jeste dobro? Recite ovako, ovo je prvi intervju za Multitop, nismo prije nikako nekako. Jest onaj bio povodom onog humanitarnog koncepta, nešto kratko. Prvo da nas kratko upoznati sa bendom. Jeste, otkad doka ja se sjećam i pašteti i sjećam se sad ovog, sad je sakti aktuelan i onaj crvena jabuka obrada, ne, obrada, okej. Pašteta bi on ostala, a to je bila prošlogodišnja ekipa, jasno. Kako ste ovako u ovoj ekipi se sabrali? Prije godinu dana, tačno. Evo, večeras slavimo tačno godinu dana, kad smo njega udali u benku. Godišnjica, da li postoji još uvijek pašteta sad? Normalno. Niste je izvodili, nešto? Nismo, Dobro, recite mi, vi kao jedan mladi bend, da se niste malo rugljen, šta ste do sad radili, znači, da li ste napravili neki materijal, videozapis, gdje ste nastupali, itd., ko će o tome da kaže, malo više koni? Ajde ti. Ja, nastupali smo svugdje, ali snimili ništa nismo. Bila oni snimaka, diktafona, kamera, oni amaterski, ali to je ništa, to snimak nekvalitetan. Ali ništa studijski, nismo radili. Ali da, financijska situacija na sud. Evo baš oslobođenje, nedavno članak isto. Para nema, ali ima dosta dobre volje. I to sam baš na članak. Dobro, to je neki novinar očito uzeo sa internet stranice na kojoj se mi nalazimo. Muzika Bosnija Bar. Znači imate mjesto na internet stranici. To je na Kubanska kod Dragutina Mandoševića, na njegovoj stranici. Dobro, ovako koliko ja pratim, evo ovo sve, prošle godine ste mi nekako blaži bili, sad ste mi nekako funk više, sad se desilo u tebi. Je li on kriv? A dobro, kako je došao u band, počeo smo malo češće da sviramo, neki funk. A dobro, i prije smo mi gurali Nirvanu sad na hladno pivo, tako to. Kad je on došao, poslije najviše obrazovaniji muzički, ima 6 godina,
I uspio je da skine neke stvari, da se mi počeli loviti na to i tako se počeli svirati manje. Vidio sam i da volite ovako da napravite na sceni jedan pravi scenski nastup sa haljinicama, sa kupovanjem, jel to kupovanje cigarama, publike, ili šta je to? Nagradnu igru organizujemo uvijek na koncertu. Povodom čega, šta kako u stvari, aj prvo ćemo ovdje. Čekajte sad, ajmo malo njih. Vamo, ljudi. Ajmo vam. Jesu čuli pitanje? Da, progura. Ajde, dobro. Ovdje smo povodom predstavljanja novog benda, ženskog rock'n'roll benda. Ja, tako nekako. Pozvani da im malo pomognemo, odazvali se. Evo je, kako vi komentarčujete recimo žensku rock scenu koja postoji, koja radi sad trenutno? Budi se. Sigurno da se sad budi nego u jednom gradu. To sam primijetio i ja. Dajte mi recite ovako tekstovi, pjesme i to ko radi od vas. Svi radi, svi smo ponešto radi, ali većinu pjesama naših je Kem, Gogo i Pako su prve pjesme. Ovo kad je Kemo došlo, onda si mi Gojca nešto počeli. Jel večeras izvodite obrade ili na svoje neke pjesme? Dvije obrade i ostatak svoje. Znači, bit će taksi i crvena javna. Nego nove pjesme. Svirali smo to na ovom humanitarnom koncertu gore na bazenima, pa da ne bilo monotono, to smo izbacili, sad nešto drugo i to izbacili. Dobro, Raja, sretno gledat ćemo vas ovdje, nemoj da bi grešili. Jeste pripremili za večeras neki scenski pozdrav nastup? Ni gače da se skinu, ništa tako ništa. Ne mora vidjeti. Neki drugi. Dobro, čao. Vidimo se, hvala još jednom. Drugi band koji večeras nastupa je Monteside, jel' tako koliko se... Manside, pardon, koji dolaze iz Pravnika. Momci, kako ste prije svega? Super! Recite mi, kako ste vi došli ovdje? Jel' to poznanstvo sa Shocking Hazardom i ostalim? I tako to? Ja znamo se sa Shocking Hazardom već jedno pola godine. Tako, čuli su par koncerata, bili su na našim koncertima i zvali su nas da dođemo vamo. Koliko Manside, koliko je već u ovim modama, sada se prikazuje, pokazuje da li ste šta uradili, studijski materijal i tako to? Sad će 1. novembra 2 godine kako ova postala Manside stoji i od materijala nemamo konkretno ništa, znači studijski, ti jedino koncerta. Imamo na Heineken i Music Fest ovdje nagrad za najperspektivni band prošle godine. To je ispod Tuzli posvirali Novi Travnik, sam Travnik i Svirke nekakve dane. Dobro, reci mi, budućnost, šta ćete sad nakon ovog koncerta? Jeste planirali negdje da obilazite još neke festivale ili je sad malo ozbiljnije 2 godine prošle, da li ste razmišljali o tome da recimo sad sami napravite nešto ili to opet? Pjesma nema još uvijek, razumiješ, još uvijek tako neke lokalne svirke da se probijemo, da nam se ta neka vrata otvore za dalje. Za dalje, šta ja znam, tražimo još uvijek te neke festivale i koncerte, što više da nas ljudi poznaju, što više gradova i ozbiljniji rad svakog dana, ozbiljno tu nekom prelazi, šta ja znam. Dobro, koju vrstu vi muzike svirate? Neko od vas, ili zadovoljan baš za sve to? Nemam pa... Neki kao hardcore, punk, grunge, to je uglavnom, dobro, svoje sopstvene pjesme. Pa, uglavnom. Ima neki obrada par, poznati neki bendova, ali ima i naših dosta stvari. Dobro, sretno, hvala vam. Hvala. Ovo je Basta, bubnjar i gitarce i pjevač. Dobro, što nisi se predstavili? Da, Miroslav, Boro i Adnan. Jednom riječju. Manside. Upravo su stage, ako i pogledate malo bolje, vidite znojnicu, adrenalin je još uvijek tu. Stigo je band na intervju koji se zove Insekti. Dosta poznat u ženskoj publici, da li u istoj ekipi, reče nam Zanel. Nismo u istoj ekipi, malo smo podmladili ekipu, zaveli smo mladog napadača Igora, solo gitaru i jakog beka Roberta Hareta.
Dobro, ali što kad si tako lijepo predstavio insekte, recite mi, ja čest vidim na tvojoj majici i ovako početak svake vaše svirke, tako ti ono nešto kažeš, sviraj svoje pustice, ba, tuđe. Mali ba tuđe sviram svoje. To je parola naša. Sviramo samo svoje pjesme, a po mene je nezahvalno svirat tuđe pjesme. Kako si zadovoljni, evo, recimo posjetom ovog? Super, ne može biti koji je. Ne može pa da creš. Dobro, svi smo tu, pitat ćemo svakog ponešto. Super, daje, super. Došla naša publika, ona će ostati tu do kraja. Reci mi ovako, meni je pjesma najčešće, koliko ja pratim insekte u zadnje vrijeme do duše, to kako je od bogataša klinac tražio loptu od siromašnog djeteta. Pjesma kako je nastala i šta to? A joj, to treba praviti se dešava. Reci kratko da odjesno. Kratko. Pa eto jedna porodica Slobodana Miloševića, ne prvi. Recimo, razumiješ? Sin ima sve pamet, ali ima babu. Čerka ima babu, ali napaljena. Razumiješ? A ona najmlađi je lopa već otate. Dobro, reci mi koliko insekti u svom repertoaru imaju svojih pjesama, hoćeš ti ili neko od vas? Trenutno 13 pjesama, 13 pjesama. 13 pjesama, daj nam, upoznaj nas sa nekim od naslova. Neki od naslova, večeras smo ispirali, ne razumijem svojego ženko, ljepotu druge, bogataševu djecu, čekam da se vrati. Insekti ovako nisu, koliko ja znam, snimili niti jedan singl, niti album. Znači, problem je financije, pretpostavljam. Da li planirate u nekoj bliskoj budućnosti da napravite taj čovjek? Ako nađemo sponzori, možda ćemo praviti umetare, koncerte i šta ja znam. Koncerte baš za to prikupljanje. A bavit ćemo se i ostalim radovima, na primjer, on je konobar, on je student, a njegov teta će nas pogurati također. Dobro, ovako, malo prije sam se složio sa bendom Beck da se nekako u zadnje vrijeme budi rock scena u zemlji. Da li se vi slažete? A rock and roll scena u zemlji je bila buda, dok smo mi buda. Budan je rock and roll. Dobro, Dok je takvi bendi, budan je rock and roll. što se tiče koncerata i tako to. A znaš šta, ona Raja je bila prepašena put kosti, jer ima puno rivera, znaš. Krajine još više i tako to. Šta ja znam. Dobro, sretno, hvala vam. Hvala vam. Ajde, ćao, vidimo. S vama je band Adrenalin. Kako ste? Jeste dobro, niste još nastupali? Super smo, čekamo svoj nastup. Recite mi, da upoznamo, recimo, zemsku publiku, pogotovo ovi gledalci i slušalci, multitopliste, Adrenalin. Možete šta Adrenalin postoji, to je jedna skupina ljudi koja postoji 2-3 godine. U ovom okupu koji smo sad postojimo već 1 godinu dana. Ima oktober, znači godinu dana, zastupali smo na Kanjeke Biharov festivalu i na ovako ovim scenčkim svirkama. Momentalno koncertno u Ženskoj vezi i tako to. Recimo, ovako se tiče vašeg materijala. Niste ništa snimali, studijski. Nemamo ništa studijski, bilo sve demo materijali. Znači, podrumu snimani, a čekamo svoju priliku, dolazimo i nasnimo nešto koje. Evo sad ću malo njih tekstove, ko piše, muzika, aranžman, da li ste svi u tome ili se... To se treba pitati njega, na to što radi tekstove. Ovako radi, čita bez tekstove, a ovdje piše. Tako. Ovako, šta planirate za budućnost vezano, da li postoje festivala još ubrzo da ćete nastupati, da li ste vi da odijete na svaki taj festival, koliko ste u mogućnosti da se predstavite? Ja smo za malo mogućnost, sad najviše idemo na snimanje svojih stvari. Da uradimo par